Khatla Chitbor Phukan High School along Barpi Barso Hengi Kim Ningkam Plianta Patanguni Del Pua Tikla. Fuloni along Sri Sri Krishna Rak Sarongaje Katalonjia Pan Dunkan Kachari. Second Interchurch Football Knockout Tournament Kapathuka Pangche. Kardom pini Karbi tam long penili Samir Singh Join Tikatherapy non Beretang Ton Pen Arjik Tha. Venture School Than Bangatum Pan Bainong ki pipi pu social media long KSC lapen akaprek kaprek asongatum pen kapachita kaputhak education em Richard Tok pen lam theke voithu. Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Pen Pini Amithang Council Chamber along Pirangkia Mai Kipha. Karbi Anglong Autonomous Council Arlokido Venture School Athan Bangatumapan Arona Tingpen Sai Kachuklem Abainong Chiklo Junior Kep Pipidet Pu Pinang An Hampang Asongatumpen Social Media along Klamalong Kapangdaki Ahoklo Uway Pit Sitami Isi Kimisenji upon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangpen Sai Dengsi Piniani Pinang Anathan Bangatumapan Bainong Sitami Pabat Ponlo Asam Sorkar Pen Tangkanang Liluti Non Matijonga Chiklo Angbong Kilong li anatuma phan pipon po lapen laso along kadok kabe kuti phokebra sirkep anatangka panong ponlu pusi education em Richard Tok bipen pherangkia mai long pachini pon lapen chini nipin pen lapuson kapachitake ningduklo jongsi chini ingtung puluti nangar junon klardak pen than pachini dunji puta alang lipen pherangkia mai long pachini po meko e bangela phelo aprangsi Itum kaching hon ACM Dr. Tuliram Ronghangpan Akhiru Pilo Adhok Askul Atumafa Ala Atumafa Kamatha Adormaha Ki Kom Penachok Alang Tun Kasuliji Kirengji Abarsa Kisum Ki Boy Kiteglong Penachok Si Itum budget Agos House along itu Sugidam Tan 25 February 2022 Halasul budget speech along si dak tekonong loje itun alang itu mafana kiduk kisum kamatha pen joksi alang itu mafak ador mahapa ban nangzi tu kamunti kamatha pen job Itum budget house alone itum papas kono lapen lake 2022-23 budget lasu papas de penapi itu hada ka process da mi afa itu joint secretary government of Assam Hills Area Department Dispuraro itu dak Karbi Anglong Autonomous Council pen alam tu mafa atangka kinangzi itu pajirnamlo bidamlo lapen claim bomlo lapen non ke already on process financial long sido alam tu mafar kaching hon penajoksi pinier ni lapuan atangka 59 crores 51 lakh 95,920 I'm repeating 59 crore 51 lakhs 95,920 atangka lake itu ME school high school lapen college ad hoc Made deprived teachers of provincialized in the school at the Hala Tumafa catching hall pensi, laso akam mate itu. Pasti halada palipo non ikidinang mong prabjit pa naso atau maha atangka granin ed atangka nang nilutam de online pen alatum account no tap
First time lang apot si apor ng chat. Itong tachichini do kato kobita. Nake pipolo. Lason alam tong fan na tum matau ne pini matau ne ngan tum chini ne. Emi school ador maha halasu 5,545 only. And now they are getting 12,150. Ilong ko day. 12,150. Assistant teacher, Aprang Nonglo 4,790. Non Kilongji 10,800. Grade 4 3,993. Aprang Nonglo non Longpo 8,000. That is in school. Chilo ma in school. Lapet non 124 ako secondary high lapet secondary. Principal ador maha Aprang Kelong 7,260. Non Kelong 20,700. Vice principal long to 6,353. Non Kelong to 16,200. Subject teacher, lecturer to 6,353. Non long to 16,200. High school, higher secondary day. Demonstrator they are getting only 5,808. Now they are getting 14,000. Haraghat subdivision ke parlo Haraghat Lachit Barphukan High School along Surihini ra Krisur ke paningkan pen kikim Barpi Barso kido hem ningkan plienta kikim patang tipusi thanbang akithi Rajan Singha phan akoi pipo Lasto High School au somar Barpi Barso capacity joy ke jia phanpura Surihini ra Krisur ke paningkan lake thomra Suri Krenar ke patang ka pen cyclem pangcheng ponlo Bonta paka misri acai nong ing bodada jok ningkan isike misri asai klemut edet lupusi than bangkethe singhang alangli lampin chat ning jerong pusi nilituma pherang kepen birta ribdun long Haraghat subdivision ke parlo Phulunia long Sri Sri Krishna Rak Sarongaji Paduji Laso Parman non malom lunkan chali bom lupusi nilitumalong birtanangle Asam mangkang akaprek kaprek ahawaralong Sri Sri Krishna Rak Sarongaji katalong sonsi Haraghat subdivision ke parlo Phulunia longta Rak Sarongaji Paduji Laso Arongaji alir kapaduji aphang non malom lunkan kaseki avarmon padu bomlu Babul Bora kejapen rak sahut kumphasur alam kanta paklangji pusi tirika mahin pen kat news phirangki raju katha phan laso alam pachin এই ফুলনি শাখা বৈদিক শাখাৰ বৰ নামঘৰত আমি ৰাগ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাগ মহোৎসৱৰ আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে আমাৰ আদৰণীয় সমিতি আমাৰ গোটেইখিনি লগতে আছে তেওঁলোকৰ সহায় জৰিয়তে আমি এই বৰনামঘৰৰ ৰাগ মহোৎসৱ ৰিহাৰ্চল চলি আছে আমাৰ হয়তো ৰাগ পূৰ্ণিমা দিনাখন আমি এই উৎসৱটো পাতিব নোৱাৰা কাৰণটো অলপ অসুবিধা হয় আমি গতিকে বেকডেটত নিছোঁ কাতি মাহৰ 23-24 দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে গতিকে আমি এইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ সকলো যুৱক যুৱতী সকলোৱে আনন্দিত হৈছে এই ৰাগ মহোৎসৱৰ ক্ষেত্ৰলৈ আৰু লগতে বহুত তেনেকৈ অলপ লকডাউনৰ পাছতো আমি পাতিব পৰা নাই এই 2022 চনত এই কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আমাৰ ৰাসৰ আখৰা 5 বজাৰ পৰা লৈছে সকলো কণ কণ ছোৱালী সৰু সৰু ভণ্টি বোৱাৰী জীয়ৰী সকলোৱে মনৰ উৎফুল্লিতৰ হিচাপত সকলোৱে ওলাই আহিছে জীয়ৰীসকলেও আৰু ইচ্ছাকৃত ধুনীয়াকৈ ৰিহাৰ্চলো হৈ গৈছে বায়ন গায়ন সকলো গাঁৱৰে হয় আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকলে দিহা পৰামৰ্শ দি আমি এই উৎসৱটো ভাললৈ চলাই নিম বুলি আশা কৰোঁ নাটটো হৈছে প্ৰলম বাখুৰ নাটকখন ভাওনা নাটখনৰ নাম হয়
Karbi Lo Charlie Asong Upper Dilaji Branch Committee tumpen patir piponsi kidamtang trainee phai khri trokar ni pen Upper Dilaji Sirwu mu pathua klamalong kichengsi Inter Dhansri Constituency Area Wise Football Championship kapathu pangchengsi phai kuni ni phai ke thomarni angdung kiti kapathu ponaberta nangle Angdung kiti kapathu along Birla Gate team pen Matipung Sorcery team atumang bongsi pathu ponlo Birla Gate team atum ke thek mochora jok ball pum thom an Matipung Sorcery team atuma phan thapsi Birla Gate team atum angdung kiti kapathu chipahai pon Angdung kiti kapathu along aluhiaman pen nominated MSc atum Phenpiga Hrengma Krishna Bhattarai HDCF Chairman Lai Chaningleng KSA Central Committee Meipu Thompson Rongpi DSU Meipu Dhiras Dipusa Rongasar lapen akaprek man kedua tumta cetongdo Upper Dilazia Hawar kapap hidun hup ahawar lang Lasi laso ahawar long Pravjin pen kaching thurasai klempo nang jipu pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Hungaphan Pinpura Lopanongsi MAC Phenpiga Hrengma Arideng Pazirdo Pinpura Lo Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Hungaphan Pazir Dampo Lapen Laso Ahawra Long Kaching Thurasai Do Anta ke claim ponja phanching lai poposi MAC Phenpiga Hrengma pen Pachinipo আয়োজন কৰা ফাৰ্ষ্ট ধনচিৰি ইণ্টাৰ এৰিয়া ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ ফাইনেল মেচত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আজি আমি হেইপ্লাই ধুনীয়া ফুটবল মেচ আমি দেখিব পালোঁ আৰু লগতে আজি উইনাৰটো হৈছে বিৰলা গেট ফুটবল ক্লাব তেখেতসকলে উইনিং টিম হৈছে আৰু লগতে আজি যোনটো নেকি মেমৰেণ্ডাম তেখেতে থ্ৰু আমাক দিয়া হৈছে টু দ্য অনাৰেবল CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহানজী আমি গোটেইকেইটা মেমৰেণ্ডাম আৰু পইণ্টছবোৰ আমি ভালকৈ তেখেতৰ লগত বহি পেলাই ডিছকাছ কৰিম যিমানটোলৈকে পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহা কেতিয়াও না বুলি নকয় কিন্তু আমি যিমানটোলৈকে পাৰে এই 5 বছৰৰ ভিতৰত বিজেপি চৰকাৰ থাকোঁতে গোটেইটো যাতে যেন পূৰণ হয় বুলি পেলাই আমি আশা বিচাৰ ৰাখিছোঁ পাতি পিপন পিনিলাছো ফুটবল খেলা মেচ along aprang sinel tum media hoi pan nilihin pen manili tum aparula jkse branch ahin pen ma suri karong pilo apen kecengsi nilutum laso football tournament ki bige nitum keceng panten mana tadi ke 16 pen pini angdung iti lo pini an bang mane nilutum laso akhela ki bi bang ke nilutum hawar lake maduda chini lo nilutum hawar nang lapu aparula je branch amane la soka parlo na area na kenilutum backward piglang lapen kiduk kisung ki boy me lang pen chenglok kadok toward pustame barbe de kisung tami do igola naso kimatha pen naso aprang mate ilutum ke kabor iponji mate ke paklar ponji ponsi la so nilutum so tournament ki bipon lapen nilutum naso pinge angdung itilo nilutum kacha phapon nilutum kaching hon Karbianglong CEM Dr. Tuliram Ronghang masin tum kacha phapon sitame alang li asai do kok pu ajoini si nilitum along pinidang sitong na khel sitame nilitum mahin kaname choro par piglo pini nilitum avinar mate laki haipon along anong e bangge suri cap lapen kirem tum bangge suri troxy lapen ladak aning jing sampen hipi dundo alang tum lage alang li rongki timung apu amen pen let borsing no hamen extra mate yongjung alabang li alang li tame ipa jirdun komamati mum sigahalo ke hai lake Birla Gate hidi sajir apen hala kiram tumbangke labangke sorry Matipung Sorcery thonsuri angkang long akaprek homostia son thangthak sila dakta ni tumta thegnong pen pini dak thonsuri long ta homostilon hai so side deng polo putan ni tumta me isi awareness mate isi kaching thur dopo pusini tum bang so ajai mek mate khela bani tum biponlo rasi pinia an bangke angdung ki team mate final labangke team Birla Gate lapen team Matipung angbongsi pini chepolo stamya pini laki hai chiphai pon labangke team Birla Gate tumsi golni ben chiphai ponlo lapen ilitum ka chopha pon aluhis arpo ilitum kaching honai Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghan ilitum chohang stamya alangli akaprek asai dokok penajok alangli ngitong long delo stamya alangli dunlar nominated MSc MP Hrengma alangli fansi nang toidun lo system ila alangli long stamin litum alangli fan ke panong memorandum mate pinpura lo bangke ni litum alangli fan Hrengma MSc khai fansi litum pipa jodun lo
nanti nanti tuh yes iya non obi mi pan nanti tuh ke ason nang thak lo non khela dhula pen chenglok la pen non kiwang jilang penap dik pen sami tu la free coaching sirkep la pen ke alang tum phan sami la kachali tum phan free coaching alang tum phan nam en e pin pen litum karbilo chalia song pen patir pi ponsi alang tum phan tami litum ingpu pi pon lo ধনসুরি হাওয়ার পুস্তামি সমষ্টি পুস্তামি তিয়াপা ফিদু নাই বাং খেলা বাং সো আপার ডিলাজি টু আপার ডিক্রং সো ডাকসি বাট বেগলাকে লা সো ডাকসি পাফিদু নাই লো রাসি নালি তুম সিস্তামি চিনি লো নালি তুম সিস্তামি ফেরাঙ্কি তুম চিনি লো ধনসুরি হাওয়ার লং সিস্তামি হালাপুর রেল ট্রেক মেন হাপওয়ান পতে কাচিং থু অসনি থেগলং তোয়ার পেন চেংলক কিজু নালাং লাপেন লাপুনার পুস্তামি হিরুনি মানজা পেন চেংলক সিস্তামি আসাপ সো চিং থু অসনি থেগলং বন সিস্তামি নালি তুম থেগলং লো যে বিগলাকে টু আপার ডিক্রং রমফিংফ্লাম আপার ডিলাই লা সং পং কেলাং তুম কাচিং থু সিস্তামি থেগলং লে labang kenang tum na chinglo la sini tum ki jong damang la lo labang so birla ge to par dikrong adak bang si la so development block bang ke nang wi penang pote asai office pen chinglo kapre ka ching thua sai tami dhon suri pon ela bang kali da dangji athek nilitum ma hawa long tami kilang mang paching bar pon ngi posini CM akai Dr. Thuram Muhammad chunungri lo la pen MC tilutum hasum hana chunungri dun lo la si kilang pulo tangte pachuman kri nang po posini alang ni tum han chunungri dun lo non malom super phan bir tamu ington ponsna birta time nangni tuma phang isi birta time dong si nangni tum hem ta chukim jia phan phon mohortar kelong jia phan kiri ta siksat dopok purote ili tum kar bian bong pen kang pucheng apulat MS Hanse Brothers Hardware along hummi damit no Ladak nang litung hem katu kim jia harmu ang ton pen long igji. Lasonsi tin electrical items, light bulb, ceiling light, pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen chenglok, kapre harmu sitame long igji. Lasi humri ignog MS Hanse Brothers Hardware. Adim laki dong mukak sami langsung road near petrol pump Karbi Anglong. An so say katini tuji of pan la aver kipi anambara lang humrik no. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ dihin mo phi phutot birta longwang thulo Koilamati Arlongpira Baptist Church Sport Ministry pen patir piponsi second inter-church football knockout tournament pini pen kapangching pona birta phirangki pen birtang pale second inter-church football knockout tournament kapathu ke chenga jai megalong ni hanglongri Baptist kajalang amai phu mate dokhora Baptist Church long a pastor Rupsing Singnar chitongdu Pini kiching siarni kapathu pon lake Bethel Baptist Church lapen Kakojam Baptist Church tung angbongsi kapathu chipati ponlo nada teranga tungta kapathu ke thek serajok kapathu ke chingangkung ke bolipum ta chipi thek thiderlo apithu angkung ke Bethel Baptist Church tung kapathu ke thek muchoda jok bolpumni Kakojam Baptist Church tung aphan thapsi kapathu chipahailo nang tama mondali pen bor ke patir pi ponu puthak nang lithek pen isa message ki pi ponji pando itu labang so football tournament ki gi bang kada to mondali arta cheng pen wo ham ka bang chi swing rai kar shop kan unlock mutang te kan pokep arta plan ko labang so prang angke si buta ke ni apa ma finance labang so sport ministry bang ke betul 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 Kata kami, kibangkan tim itu mestame itu mondali si, kami di Europe perfect loh. Kata first kami labang solong kata kami hang Japan, social media tuh kami ngecerap dun pasti kata kami hang kami ini mondali, kalau kita betul sama mondali amen pen Europe pensik ni dalam cerita yang tentang loh. Rang sige itu ni club
betul doang pas kami nang itu pan tang di sopen rumah di pot nang itu pan akhirnya kilo masih nang itu mereka total denomination second after football tournament laso di pon petak lah di bang sini itu abang so kita tang di kandung sini kucing pon masih itu memang pon dalam segini lah itu lebih cuma ministry dan bangke mana Kristianan ke hemsi na bangso atipi penai itu yang konsi na bangso kena ke dalam tang ni kanten bisi ini bang ini ke cengsiar ni lo sport ministry kan tini bangso atau yang tak Tante nang litum lah labang so ke khela ki bi pon ji apan nang tum mondoli pen ko pipi asai ki deng pen ka sik pas labang so ki khela ke paman pon thong nili tum la bangso akhela TV pon ke lah lo nili tum ministry hoi pen nili tum ke dalam tang ni lapu sport ministry member an bet kaciru tani litum padu pon la sopen litum not behani kiti tum lo kaciri ria ting pen alang litum tan litum ministry panakang hon kang sudun pen litum panang cerap na situdun ki ongdung tum na cerap na situdun pen sini litum kabang so ministry pini so tournament tan litum keceng pon dilong aja ko ki cilong ikilah Tante nang litum labang so ke pathu long nang litum long mondoli ko ana tum nang ke join den don nang litum labang so no me pathu bo mana non ki patul lo bo mo lo bangke monduli inquire applian si docot si pinang ana to bangke hala apor bela khobor ke long kasi tonti pi yang si bang thai ke den lo no phi ke bang ho ni tum ta accept pon thai ke den lo non ki patu bom ni ben ki cheng pen so ki patu pon ji bang ki timi ko ra li an si ni tum patu pon Pini Karbi Prime Time kila pansi kang ton poiglo, do mi thak mi kurwang tu.